Kanitha wa Gatoreki kaunti-ini ya Naikuru ni woete itemi ria gutabania mahoya ma kuririkana aria makuire mutino-ini mũru wa barabara ituura-ini ria Karai uria wonekanire thutha wa rori imwe ya maguta gute mwerekera na gututhura mwaki uria wacungiririe ikuũ cia andu 50, 12 ao mari maabitha a GSU. Akiaria hindi ya mitheno Bishop wa diocese ino ya Naikuru Mohatia ni uritia atwarithia ngari gukorwo mari cemba barabara-ini nigetha gwithema na mitino ya barabara. Tunazungumzia na kuombea usalama barabarani, tunaombea pia umoja katika nchi yetu, amani katika nchi yetu, tuishi kama ndugu. Mwena-ini wake komanda wa trafiki mwena ucio wa Naivasha December ni uritie matereba matige gutwarithia ngari mari ari kuona ati undu uyu niguo uracungiriria mitino ya barabara mwena ucio. Kutoka Friday mpaka Sunday tuko na experience, tunakuwa na so many accidents. Hiyo masiku tatu inashinda masiku yote hata ya mwezi. Kwa hivyo kama umeamua kunywa pombe, inasemekana designated driver. Na watu wetu tafadhali tusikubali kupanda gari ama kupelekwa na mtu ambaye amebobea pombe. Aria nao mahutirio ni mutino uyu ni moritie thirikari gukinyiriria ciiraniro ciao kuona ati thutha wa kwirirwo ni mekurihwo gutire ikinya ona rimwe ria tacukirio. Nitaomba serikali kwa sababu tuliwachia serikali ili itatusaidia. President alitoa amri yake akawaachia serikali itusaidie. Tunangoja mkwambio kesho na ipatikane. Ruhonge rwa Red Cross na ruo rutinatigwo na thutha na kuria a Kenya makorwo mari ritho barabara-ini kuona ati bururi-ini uragwo ni makiria ma andu 3,000 o mwaka kugerera mitino ya barabara. Ribotera Kameme TV mohoro Gitau, nie njitagwo Baina wa Mwaki.